आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहनबदा मरुइबा पाउ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न हाइरी निंगतम लानमी सिंह न मंगजरब मंगलान तुंगी मिरोल सिंह न ममफाउ नहनब तंगाई फंदे लेबाक सिनब थुंगना निंगतम नुमित पांगथोकनबा सेम साखिबगा लोइनना राज्य असिदसु भारत की निंखा तंबगी नुमित पालन तौनबा सेम साबा लोइरे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य न हाइरे मिपुंग खुदिंगमक इमा लेबांगना ख्वाइदगी लुमना लौब तंगाई फदे मुख्यमंत्री नोंथोंपम बिरेन न हाइरे हर घर तिरंगा कैंपेनदा अखोई पुन्ना सरुक यादुना अनौबा शक्ति लेबा मणिपुर अमसुंग भारत अमा सेमबदा थौदांग लौमिनसी अमसुंग सेक्यूरिटी फोर्स ना कक्चिंग जिलादगी खुसुकुलाई कया फगले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न हाइरी निंगतम लानमी सिंह मंगजरब मंगलान तुंगी मिरोल सिंह मंगफाउ नहनब तंगाई फदे लाकदौरब चही कया सिदा अखोई पुनमंगना अमत ओइना लेप्तुना अपुनबगी सक्तम उत्सी निंगतम नुमित पालनगा मरी लेनना आकाशवाणी की थोंगदा हौजिक नहाकी ममांगदा पीबा पाउजेलदा राष्ट्रपति न हाय लेबागसिगी थौना फरब मियोय कयाना मरैबाकीदमक कथोकपगा लोइना निंगतमनबगीदमक मांगजिल थाना चंगसिनखी मखोइना पिबिरंबा निंगतंबा असिबु अखोई पुनमंगना मतम चुपदा इकाई खुमनफम थोई मखोइगी थौना लिंगजेल अदु मिरोल कयाना मतम चुपदा निंगसिंगदुना लेरगनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू न हाय 2012 2013 फाउबगी मनुंग असिदा सेनमिलोंदा भारतना साद 9 गी चांगदा हेनगतुना ख्वाइदगी हेना यांगना हेनगलगलिबा लेबाक अमा ओइरे मसिना लाइरबगी पनखै मखादा लेबा मसिंगसु निंगथीना हंथरकली भारत की सेनमिलोन मालेम की थाकता मंगा सुबदा लेरे मसी भारत मचामु ओइना साउथोकचनिंगाई ओइरे लौमी अमसुंग सिनमी सिंगनसु मसिदा चाउरब थौदांग यारी लौमी सिंगना पोथोक पुथोबगी चांग तेलब मतम खरा सिदा अदुकी मतिक चांग वांगना हेंगलकली लंबी थोंगी फिबमसु हाइनिंगाई लेकना फगलकली हाइना राष्ट्रपति न फोंदोकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न हाय स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लहराते हुए तिरंगे को देखना, चाहे वो लाल किले पर हो, राज्यों की राजधानियों में हो या हमारे आसपास हो, हमारे हृदय को उत्साह से भर देता है। ये उत्सव 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के साथ अपने इस महान देश का हिस्सा होने की हमारी खुशी को अभिव्यक्त करता है। जिस तरह हम अपने परिवार के साथ विभिन्न त्योहार मनाते हैं, उसी तरह हम अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी अपने उस परिवार के साथ मनाते हैं जिसके सदस्य हमारे सभी देशवासी हैं। 15 अगस्त के दिन देश विदेश में सभी भारतीय ध्वजारोहण समारोह में भाग लेते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। जब हम बच्चों को अपने महान राष्ट्र तथा भारतीय होने के गौरव के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं, तो उनके उद्गारों में हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। हमें ये अनुभव होता है कि हम उस परंपरा का हिस्सा है जो स्वाधीनता सेनानियों के सपनों और उन भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं को एक कड़ी में पिरोते हैं, जो आने वाली वर्षों में हमारे राष्ट्र को अपना संपूर्ण गौरव पुनः प्राप्त करते हुए देखेंगे। लेबाक सिनब थुंगना निंगतम नुमित पांगथोकनबा सेम साखिबगा लोइनना राज्य असिदसु भारत की निंखा तंबगी नुमित पालन तौनबा सेम साबा लोइरे मपुंग ओइबा थौरम राज्य सरकार न सिंदुना अहानबा मणिपुर राइफल्स की पेरेड ग्राउंड पांगथोकनी थौरम अदुदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना लेबाक असिगी मचु अहुम की फिराल चिंगतकनी नुबिनसिगा मरी लेनना राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्री सिंह अमसुंग एमएलए सिंगना याइफा पाउजेल पिरकली राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की पाउजेल दहाई निंगतंबा हाइबसी मतम कुइना लांथेंगनरब तुंगदा फंगलकपा मही अमनी निंगतंबा असि फंगलकनब होनबदा थवाई कटखरबा अथौबसिंगी मफमदसु इकाई खुमनब उली हौजिक लेहौरिबा मिरोल असिना अथौबसिंगना पिबिरंबा निंगतंबा असि ngaksen batangai fade निंगतंबा नुमिना लाकपदा अखोई पुमनमंगना खांगबा कनबगा लोइनना होनदुना लेबाग असिदा अखोई खुदिकमंगना अचौब थौदांग लौफम थोई
नुमित असि मपुंग फाना पालन तौनबगिदमक सिक्यूरिटी फोर्ससिंगना मफम कयादा सेक्सना ngaksenbagi thabak chathari ningkha tambagi numit asi Akashbani Imphal na susinduna konung mamang amasung HPD mayang Imphal da campus ta su pangthokani Humpudrani pan suba ningtam numit palan ga mari lenyana rajya sigi fire service bibaki officer ani home affairs mantraloina meritorious service medal pirakle mana phanglaba mioi ani adudi panmai gaikhongam amasung maibam 7 sam singni paugi marak thatna atenba break ama Yaubi ho. Iroisemba Mayaleka la number 9 de labor KA Singh's tutorial home na tha ahum gi leptena chatharakpa class 6 tagi 19 fawbagi English grammar class lagliba August ki tangkuni thoi ayu pung manga dagi anauba batch sama haujaragani angang singbu mamutana English ki knowledge leheliba course asibu yaubi ho na ba khanganjari ba Konsam Ajit Singh telephone number 9612120983 learn English have confidence Tabiriba Pawasi Akashwani Imphal dagini Rajyapal Lakshman Prasad Acharya na hari mipung khudimak imalebak na khwaidigi lumna lawba tangai fade leibaga sina mang thaduna thamgadabani haiba wakhalon chengadabani wafamasi ngasi Manipuri da leiba Indian Institute of Information Technology gi boys hostel amadi dining hall sangabagi thoramda Rajyapal na phongdokibani Thormaduga Mari Lainana Rajyapalna Institute Asigi Complex da Uchara Thaki Loinana Institute Asigi Auditorium da Pangthokpa Thoramda Rajyapalna Hai Mahirui Singna Thawai Hakchang Yauna Mahima Sing Tawnuna Leibaga Sigi Yaipanaba Thabak Tawnabu Honagadabani Leibaga Sigi Tungi Yumbi Mahirui Singna Oigadoribani Hainasu Rajyapalna Makhataki Mukhyamantri Nongthombam Biren Hairi Har Ghar Tiranga campaign da Ekoi Puna Saruk Yaduna Anoba Sakti Leba Manipur amasung Bharat ama sembada Thaudang Longminasi Wafamasi Azadiga Amrit Mahotsav ka mari lenana pangthokpa Har Ghar Tiranga campaign gi sarukama oina bike rally ama ngasi Mukhyamantri Nongthombam Biren na Imphal gi hapta kangjaibungdagi lamthabagi thoramda phongdokhibani Manipur Sarkar na sinba bike rally adu Bisnupur Jilagi Moirangi Chingai Lampakta Lushinki bike rally adu lamthabagi thoramda Mukhyamantri na hai Bharatpu mapangal kanba amadi mangjil thabaleba ama oinhanabagi damak Pradhan Mantri Narendra Modi gi meeting makhada yumthong khudingda leibaga sigi machu ohum gi phiral thenaba thorang paikatuna lakli masina maraibak majatibu nungsihanabagi wakhalon phawhanbada achoba mating oiri ngasigi thoramadуда Haksel Mantri Dr Sappam Ranjan Chief Secretary amasung DGP yauna makok tongba luchingba kaya saruk yakhi Har Ghar Tiranga gi campaign gi sarukama oina Thoubal Jila gi Deputy Commissioner na luchingduna Tiranga Jatra Satki Jatra du Thoubal Mini Secretary gi hauraga athokpam gi arongthong phawba chalwa matungda Mini Secretary ta amuk halatki Jila asigi District Police na susinduna bike rally ama pangthokki Rajasthan thogliba irang asida Manipur High Court na tumina laisali haina Delhi da senior Advocate amana phongdokhibaga loinana court asi muthatkibana phare haiba wafam phongdokhibagi mayokta All Manipur Bar Association na akanba khongjang changsilagani hairi Delhi da pangthokpa mifam amada Colin Grossep kauba senior advocate amana phongdokhiba wafam adu advocate ama oina haifam thoktaba wafamni maki mathakta thabak lokhanaba Supreme Court High Court Council Authority amadi Manipur Sarkar na aiba cherol pisilagani hairi wafam asi Senior Advocate aduna phongdokhiba wafamgi mayokta All Manipur Bar Association ngasi Sairap Court Complex chathakiba wakhat mifamda lupasigi maikaidagi khangalakibani mifam aduda Stop Attack on Honorable Manipur High Court Book Colin Grossep haiba play card chingsu sizinaki Assam Rifles na None Jilagi Baitun Khulen Khulgi El Henjol Junior High School da ngasi Har Ghar Tiranga campaign mahirui singa loinana pangthokre masiga loinana Assam Rifles na quiz gi thorum amasu pangthokki Tupul Khulgi Charoi Sagodlong High School da Assam Rifles na Har Ghar Tiranga gi thorum pangthokre amaromda ningtam numit ka mari leinana Assam Rifles na Khopum gi Satudai Khulda nupa gi football tournament na pangthokre thorum adu da mahiroi khulgi luching amadi khunja kaya saruk yakki Manipur Youth League Mayol na sinduna Rims ka kusanaduna anoba langon gi kathoklaba I haiba wakhalonda I dan tawbi thoromama ngasi pangthokare thoromadu da miyo yangkhaina I dan tawki Lalambung High School amadi Fayeng High School da class 5 tagi 10 phawbada tamba mark yamna wangna phangba schedule caste amadi schedule tribe ki mahiroi nupi macha singda Canara Bank Dr Ambedkar Vidya Jyoti khusinakre mamangda Khurkhul gi Sadar Patel High School da tamliba nupi macha mahiroi singda scholarship pikiba laikre
Imphal Zilagi Nungoi Awang Lekaida Nomagi Oiba, Lem the Lying Game among us Pantokre, Game as the Punamui Chamarom, Layanki, Amasung Hidak Langtaksu in Toke. Imphal Zilagi Paurabida Leba, Jem Public School that Nomagi, but Dengue Masung Melariagi Matang, the Miambu Baptan, Bigi Taurum Ama, Nasi Pantokre, Tormaduda, Imphal Zilagi District Malaria Officer Takelambam, Napoleon, Dr. Takelambam Napoleon Su Sarukya K. Paugi Marak Tatna attend break Ama. Rolex tilat hidak si Manipuri lopham kaya da mai pak na sangeng tawraba tilat hidak ni Rolex si sizinabana mayol chipi mana konsinbi phauda taba utong tin ngaroi kabi marek angangbi waikup manbi ingelai chubi using sa nambi til mahi chupatil singdagi ngathopungami mahuksa ge khalda akaiba amat pide aduga pampoba ge awaba ma suklai leiroi har natraga lengoi kharada yalaga hekta chaibi yare Rolex si adom gi manak nakpa tilat hidak yonba dukan khudingda phangbiragani Rolex, Lomi Singi, Asing Mamaru. Akaswani Imphal Dagi Pau Tabiri Security Force na Kakching Jilagi Manung Chanba, Boltijan Kuldagi Kusukulai Kaya Pagat Pangam Kre, Police ki Pau Nahai, Nase Yupung Taruk Adwaida Chataki Bati Buhumbagi Tabakta Mapamadudegi, Smoke Bomb Ahum, Stun Cell Manga, Tia Smoke Cell Ama, Smoke Cell Manga, Long range tear smoke cell ama, detonator yaudaba grenade ani, single barrel nongmai ani, pumpy ani, pipe gun yauna tongan bapolam singsu pagat pangam ki haire. Aroibada maroiba pau amukhana, Rashtrapati Draupadi Murmu na haire, Ningtam lanmi sing na mangjaramba manglan tungi mirol sing na mangpau na hanba tangay fade. Lebak sin batung na ningtam numit pangthok na ba sem sa kibaga loina na rajya asidasu Bharat ki ningkha tambagi numit palan taw na ba sem saba loire. Rajyapal Lakshman Prasad Acharya na haire mipung khudingmak ima lebak na khwadigi lumna lawba tangay pade. Mukhyamantri Nongthombam Biren na haire Har Ghar Tiranga campaign da aikoi punna saruk yaduna anauba sakti leba Manipur amasung Bharat ama sembada thaudang lominasi amasung Security Force na Kakching Jila dagi kusukulai kaya pagatle pauloi jare.